Dinja t-tabella li turi d-differenza bejn il-Power Station ta' Sargas u l-Power Station tal-BWSC. Power Station ta' aktar minn 200 miljun euro pajjiżna jkollu jħallas 124 euro għal kull megawatt hour illi naħlu. Bil-Power Station li qed tipproponi Sargas l-ispiża tal-fuel tonqos bi kważi nofs, 75 euro għal kull megawatt hour illi naħlu. Dan l-impjant li qed ikun propost b'xejn għal pajjiżna jaħdem b'sistema ta' biopaste li jfisser taħlita ta' adam ta' żebbuġ u fossil fuel. Impjant tajjeb għall-ambjent għax ma jermix carbon dioxide fl-arja minħabba li dan jinqabad b'sistema apposta u jiġi trasportat lejn id-Danimarka. Al kontrarju l-impjant tal-BWSC jarmi ma' 80% ta' carbon dioxide, wieħed mill-aktar gassijiet perikolużi li jikkawżaw it-tibdil fil-klima. Għalhekk Sargas qed jipproponu li jibnu l-power station tagħhom ħdejn ta' Dellimara biex apparti li jipprovdulhom l-elettriku dan l-impjant jaqbad sa 10% mill-carbon dioxide tal-BWSC. B'hekk Malta tibda tifranka uħud mill-multi kbar li ser timponi l-Unjoni Ewropea wara s-sena 2013 ġala darba naqbżu il-livelli rikjesti ta' emissjonijiet. L-istess dwar is-sulfur dioxide, in-nitrogen oxide u trap iswed. Bl-impjant ta' Sargas l-ebda wieħed minn dawn it-tliet emissjonijiet jew gassijiet li jikkawżaw ħsarat kbar fuq saħħet il-bniedem ma jispiċċa fl-arja. Għalhekk meta mistoqsi dwar dawn iż-żewġ impjanti, Henrik Fleischer jgħidlek. Oġġettivament, ambjentalment, kif tqabbel dal-impjant li qed tipproponu intkom mal-impjant tal-BWSC? Well, I believe that you're really then comparing apples with oranges in the sense. Naħseb li qed inxebbaħ it-tuffieħ mal-larinġ għaliex il-heavy fuel oil huwa l-aktar għoli u l-aktar li hemm jaħsar għall-ambjent. Dak huwa fatt. L-impjant li ieħor huwa tal-ġenerazzjoni tagħna biex inaqqas l-emissjonijiet kontijiet irħas. Allura naqbel mal-impjant tagħna. Dik hija l-opinjoni oġġettiva tiegħi. Worked very seriously to do away with all the emissions.